Nami pite tuni December date ni chun Manipura Minister RD and PR anahia chile Manipur Assembly ayong Speaker anahia Singjamei MLA Yumna Mkhiamchan Singchu Ukhrule Kamjom District ho vilna ananeyin Ukhrul District nga litan Sarai khong munachun eho IDPs so relief camp mi zanga lelanga lang inelo neitalo ho munjong chu agavil in hi aman hi chalai mun agavil na hi gal zawa pana meilthai MLA hon ukite agavil masat na pen chu ahi in amsa penin amuna agavil na hole athusei ho video chom khat ga ve masa pen hi ti ve Morning, sir. Morning, sir. Morning. Where do you go? Morning, sir. Good evening. Money when I am. Let's go. We visit Obusek as a people representative in the war. First time next. So this is very historic. Adu ki dumag sa nang laki ki vision mission do kra high biro. Kanone. Conflict hai si prithvi gi jaga ayam mada dung thui. Conflict. Adu aikoi si su thui ba conflict sina. Maram oi kanda aikoi changna ba yada ba na ba yada ba. Adu di aikoi development process yamna sok poi ga dawa. So why should not we think for this young generation? Why should not we think for this young generation? Ngasi aikoi na soi bana. Ai future angang no ba ga dawa. Aduna haloi ba koi miyam na gyan punna gyan tamin ra kanda. What Hillen Valley ani punna gyan tamin ra kanda. Kamna develop liba equal development liba state ama seminar si ai bagi adi function. Thank you. Sir, amana next question sir. Nang journey si hojik si dam da leire. Adu ga si di nang kadarom da chake nang ki message to da ba convey chak ke hai na khali. Ngasi gi kamjong bok chake. Okay. Adu ga sir, do you have any other plans to reach out to the other communities in different areas? Adai du sunang Let's see. Salaga jani da le magai su unara lore. District adai du su. If you can reach out, sir. Yes, some other time. Thank you, sir. Okay. Thank you. Aman hichihoa sei hi achom lam ta in ga sei lew hen ga le tul ho omje in kilam thla jong a in chale khan to na jong asubuin ong khang do ding generation ho dinga jong rislen ta omin Christmas ahung nai to lonin community so kipum khom phat a hitan ithil bol khel na ho sumilo hitin kingai dam hitivin Manipur hi chamnale kibang ta khan to na miu si a dinga om na dingin gelta hitivi ati na hi hitia aman asei wang wa hi ama sei hi juiding tin chu hi di pui nati lo ham ngai dam chu ki ngai dam zo tho nan tin su mil chu ha sa hle ding hi bo wi nati lo ham na nami pi te ho abanin bazar akai na hole es bongjang kho a ne pu khong sai holim na le hopping son a simrei 43 pungyara BJP candidate chule TNL former president anahi ama holim na yong ga ngai ki thi ve Pan lagi sama yin. La panju le gelo. Sama yin. Taro. Yane. Dan si yane si. Ahun kilo ko. Sina kaya no. Atu su sama ni. Kamari. Siga chamanga. Chamanga. Si am silo ko. Yam lungai res. Christmas la ko sida ko. Ai ko luna mo santi wo si ko. Hygienic beti IDP oina ama oibagi hiding beti puji se khoi sida leira pasi chahi hum phajil e adon e khoi wana le jare gati government sina khoi hana le pham sida
hanjinbinaba haina appeal tawjari masigi khongchadase akoi honorable MLA Yumlam Khemchan asina hana tiki akoi kramaina fauna sira haina sum khanaraga somewhere we have to start the beginning. There has to be a beginning. Haina tawraga akoi she horakpani aduna ngasi sumain chakse akoi kesu nate Christmas su nakshale aduga akoi nungsi chanan leramba matam adu kramaina hanjin sira haibigi part amagoina khongthang lawni aduna masida kanna akoi gi honorable minister oiramba RD oiramba Yumlam Khemchan sina suman khongthang lawsi Manipur apun bagi peace kramain lakan sira khanbagi wakhan adu lapani aduna yam harauje akoi so asida mateng pangna ba habdu akoi gi angam phai mateng pangda Manipur so normal life adu restore thona ba habi adu tawni aduna yam ngai thank you so much me am so dum haro no okpire baza so yam ngai thank you achainan BJP workers phabeble alhanga ukeng ne holam kai ho koma holimna ga ngai hitivin ichimasanga iseine umuchu ahile hiti ahi MLA minister mitham kitilowin buffer zone kho khelwa samna thu seibe akisa owa ahunglut jeng theyu hi center rinjong chamna umtai atiti a muntina aseile lew tohin Khemchan hunglut hi akito in hichi Manipur government le BJP policy dingham jong chu seithe ai kitpon hi alangkhana mipi lunggel ivel le asai pi penu chu ilamkai ho hin hoilang kung atolo titam gamtup imu to ko wa chamna umlo di iti uchu mangdela tam nungchon lowa pangding ki ha sil na ho chu manga hitam ti ho hi aging pan kitan hi ahin ipitile lamkai honjong ama ho nop sana dinga chamna ahin sim diu wangchu ta sanjang omdi pon hi isai ma bangwin tun Khemchan holimna ga ngai ki tiwin tuni adinga Khemchan man buffer zone ahin kho khelna thu isai na ho hi chan hi sa hi tiwin hi chan hin chaita hi tiwi Christmas lakpasida 2003 gi mi tang ahudagi dagi conflict thoktan leiba shalthoktan yada bugum leiba nungai taba mayam si Christmas na lakpasida hadagi sei Christmas dagi isor gi thawjal dagi forgive and forgiveness amana ama so gi bakya ka thongraga hana gumna tangdula ta leitaba kogi Manipur oiramba adugumna oiba oirasunu aina isor da thamjabaga loinana ngasigi akoi satliba journey si samsamna kogi ADC gi hana chairman oibiramba mark lebire ekoi hopisan kogi hana gi candidate oibigiba lebire then others BJP mandal gi ukhul gi mandal gi tuan masinga loinana koi peace mission ma chachabani samsamna koi litan da leramba kogi IDP singi manakta sangbasi koi maitei singna KUKI gi IDP jaga sangbai sai na hanbo imdo mali ati sangmadi ai so I feel very proud for myself and I proud just anguli sini now mayamna cooperation bibira kanda community anigi laiba gepu taishan na hoda biusi I especially thanks to all Tamil communities for their gratitude to bring back peace in our state adumase thagachari loina paisidagi kogi mayam tanaraga kara kaisa sige haibagi mission na so koi tokjegi ge harga iten jari thagachari punam